Prilikom saradnje, znači upoznao sam još jednog čoveka, on je bio tada, Ljupča se i on zvao tako nekako, on je bio predsjednik jedne stranke koja je tada bila u usponu, ravnala se s našim SP-om u Srbiji, VMRO se zvala stranka, on je bio predsjednik te stranke. Ne mogu setim kako, da li Georgijevski, tako nekako se prezivao, sad ne bi mogo tačno se setim. Koji ve zapoznao Jedan moj prijatelj prvo me upoznao me Ljubomir Frčkovski s njim, a posle jedan naš drug prijatelj, koji je u poslovima kao i mi, je bio jedan od vodećih ljudi iz njegovog obezbeđenja, inače to moj dugogodišnji prijatelj, ne bih da ga pominjem, da nema problema sada, on me upoznao s njim i garantovao za njega. Сакате да ми кажете дека Ljubomir Frčkovski ве запознал со он га е довео да му се неки посол заврши. Ljubomir Frčkovski. Tako je. Nije bilo priče o nikakvom poslu da je Ljubomir Frčkovski rekao. On je rekao, saznaćete sve, završite to. Vi ste ljudi od poverenja. Otišao je čovjek, posle 2 dana je mene ovaj čovjek zvao, dotični Georgijevski, i rekao da treba da idem u Mlaz u Bogdanci firmu, da završim neki posao. Dobio sam dokumentaciju. Значи почнувате соработка со Ljupčo Georgijevski по препорака на Ljubomir Frčkovski. Zašto počinjemo? Zato što je Ljubomir Frčkovski znao smo mi ljudi s one strane zakona. Biznismeni koji smo svemoćni. Znači, ne samo da švercujemo, ne samo, nego smo u stanju i da je to tako neke nerašćene račune sredimo i ovo i ono. Možda on tu nas zloupotrebio, ja ne ulazim u to, jer ja nisam bio Makedonac, bio sam sada Srbin, znači računo je verovatno, ja sam poslije čuo da je bila priča, znaš, on je Srbin, on možda te likvidira, da pređe granicu, da se nikada ne nađe, da ovo, da ono, da li su to bili njihovi metodi za zastrašivanje ili nisu, ne znam. Uglavnom, ja sam u Mlaz Bogdanci došao, sastao sam se sa generalnim direktorom, znam da je generalni direktor, bila je ogromna cifra, je bila u pitanju, ne mogu sada se setim, ali to je po nekoj moje pretpostavci je to bilo licitacija bez licitacije, te iste firme. Čovjek je pristao, veoma lako, nije se bunio, s obzirom verovatno da je znao ko je došao i ko nas šalje na saradnju. Mi smo to završili uspešno, vratili smo se, predali smo dotičnom gospodinu da je to završeno i nastavili dalje u saradnju. Првата соработка со Георгиевски беше успешна. Tako je. I svaka je bila uspešna. Колку имавте соработки со Ljupčo Georgijevski? Imali smo još jednu u Strugi, ista situacija, isto sve, međutim, samo je tamo čovjek bio malo se pobunio, ono da smo i morali da okrenemo dotičnog gospodina, on je njemu objasnio ko smo mi i šta smo, posle toga nije bilo problema, rešen je problem, mi smo se vratili. Da li su oni tu uzeli firme, nisu li uzeli? Komu mu se javivte, kога велите дотичен господин? Javili smo se gospodinu predsjedniku VMRO, Ljupčetu Georgijevskom. On je u stvari tražio njega na telefon. Čuo se sa njim i posle toga je čovjek sasvim drugče govorio s nama. Verovatno je on njemu rekao, ja sam da беше privatna ili državna kompanija? Državna, koja je trebala da se privatizuje, koliko se ja sećam. Ne bi, daleko davno je to bilo, sad ja ne mogu... Vi učestvovate u privatizacijata na kompaniji? Ne ja sam bio samo... Biste del? Da, ja sam samo išao, bio sam kurir. Prenosio sam želje dotičnih gospodina. Значи, соработката покрај со Бранко Црвенковски и Ljubomir Frčkovski ви се проширува и на тогашниот... Дали знаете дека тогаш Ljupčo Georgijevski беше во опозиција? Да, знали smo, sve smo mi znali. А дека предходниот двајца беа во владеачка структура. Tako je, mi ne bi mogli da radimo bez tih ljudi. Ja ne znam kako ste mi mislili da mi radimo, a da ne budemo sa ljudima koji su u vlasti. Kako? Ajde, objasnite mi kako. Да, меѓутоа мене ми е чудно, бидејќи Georgijevski беше во опозиција тие години, 95-та велите дека... Bio je, ali on bio dobar prijatelj sa dotičnim. Da li on njih podržavao s one strane na glasanju? Sa kogo bio dobar prijatelj? Sa Ljubomirom i sa Brankom. Razumete? Oni su bili, oni su možda javno bili neprijatelji, a ovom su bili prijatelji.